Neizbježno propadanje, pogled na entropiju. Prepuštene same sebi, stvari se raspadaju. To je temeljni zakon svemira, entropija u akciji. Zamislite napuštenu zgradu. Polako, ali sigurno priroda preuzima. Prašina se skuplja, zidovi se mrve, struktura propada. Bez održavanja, bez intervencije, početni plan blijedi i kaos vlada. Taj proces propadanja nije ograničen samo na fizičke objekte. Odnosi, ako se ne njeguju venu. Vještine, ako se ne prakticiraju, slabe. Čak se i društva bez budnosti i obnove urušavaju pod teretom vlastite složenosti. Entropija je danak koji svemir nameće postojanju. To je neizbježna sila koja uvijek privlači stvari prema neredu. Ali postoji suprotna sila, sila sposobna preokrenuti propadanje, graditi i održavati red protiv struje kaosa. Ta sila je inteligencija. Red rođen iz kaosa, inteligencija kao arhitekt stvarnosti. Razmislite o razlici između hrpe cigli i kuće. Obje su sastavljene od istih osnovnih elemenata, ali jedna predstavlja kaos, druga red i svrhu. Razlika? Inteligencija. Plan, vizija, vodeća ruka koja organizira te cigle u nešto značajno i funkcionalno. To se načelo proteže daleko izvan same gradnje. Pogledajte prirodni svijet. Paukova mreža, čudo inženjerstva, satkano od naizgled jednostavnih izlučevina malog stvorenja. Ili složeni ples kolonije pčela, gdje svaka jedinka igra određenu ulogu u opstanku cjeline. To nisu slučajni događaji, već svjedočanstva dubljeg reda inteligencije ugrađene u samu strukturu postojanja. Inteligencija, čini se, posjeduje jedinstvenu sposobnost da uzme sirovi materijal svemira i od njega napravi nešto lijepo, funkcionalno, značajno. Božanska iskra, prepoznavanje vrhovnog stvoritelja. To nas dovodi do temeljnog pitanja, odakle dolazi ta inteligencija? Kako je svemir ispunjen takvom složenošću i elegancijom mogao nastati iz ničega? Odgovor sve očitiji leži u konceptu božanskog stvoritelja. To nije zaključak izvedeno lako, već zaključak proizašao iz promatranja svijeta oko nas. Kao što složena konstrukcija sata sugerira postojanje urara, impresivna složenost svemira, od najmanjeg atoma do najveće galaksije, upućuje na stvaralačku silu koja nadilazi naše razumijevanje. Taj stvoritelj nije odgovoran samo za početnu iskru stvaranja, već i za kontinuirano održavanje svemira. Zakoni fizike, delikatna ravnoteža života, sama struktura stvarnosti, sve ukazuje na stalnu i budnu prisutnost, jamčeći održavanje reda usred uvijek prisutnog potencijala kaosa. Živjeti u svjetlu stvaranja, pronalaženje smisla i svrhe, prepoznati tu istinu, prihvatiti stvarnost stvoritelja i božanske podrške, nije samo intelektualna vježba. To je ključ za pristup dubljem i smislenijem postojanju. Kad prepoznamo ruku stvoritelja u svijetu oko sebe, počinjemo gledati na život iz drugačije perspektive. Svakodnevica postaje čudesna, izazovi postaju prilike za rast. Patnja dobiva novu dimenziju, kao nužna protuteža radosti i katalizator suosjećanja. Živjeti u svjetlu stvaranja znači razumjeti svoje mjesto u velikoj tapiseriji postojanja. To znači prepoznati vlastito urođeno dostojanstvo kao bića stvorenih na sliku našeg stvoritelja. To znači pristupiti životu s osjećajem čuđenja, zahvalnosti i odgovornosti, znajući da smo dio nečega mnogo većeg od nas samih. Prihvatite tu istinu. Neka vas inspirira. Neka vas vodi. Živite život dostojan vašeg stvaranja.